Ka Women's Welfare Organisation Seinraj rengkat ka Iatreilang ka Assam Don Bosco University da ka Krishan ka Unicef ha ka singi satjan ka akusan terik jeli ka lapelong ka Pynsngewthuh patpa halor ka pang appropriate behavior routine immunization and vaccination halom perdi yong pia Juwai ka wa isa Sumer advisor Women's Welfare Organisation Seinraj ha bakren lamprang ka itu bakani ka program ka day ban ai ka Pynsngewthuh ka bakamyar halor yang jingpang COVID-19 bagi beriu kia tingko shibun ki jing ha kapor ba usdang wan link shop bala don rubun ki ying bala du ikiba 8 baton ka bala wan ra ki jingdonkam ba ka jing smausi ki we ki ba ajing kren ha ka ni kasngi ki Kynthei Iaka Sumki Begum project coordinator North East Assam Don Bosco University ka Dr. H. Uria District Maternal and Child Health Officer West Jantils District ka Kong Georgina Lamare Social Behavior Change Consultant Unicef Shwa kani layo ka Jingdonkam naka ridaka lama dekat ka Women's Welfare Organisation Seinraj ka jingkren naka Suneta Pasa Secretary ka Women's Welfare Organisation Seinraj ha ka jingelang bala penyat ka chairperson ka Kong Hima Lakyang COVID-19, RCCE and other SBCC priorities through engagement with CSOs, CBOs, FBOs and academic institutions in Assam and all the northeastern states. So, nebenta wo Pynsngewthuh kani ka program ka man ko kamman wo ila ya kimi tuan ki em ha po ki imlang sa lang yong nebenta wo Pynsngewthuh iwarap ya hayato ka COVID-19 come to the RCC ko risk communication and community engagement kateto ka kwa ki unto dukat ya ka nebenta yong ki dan hin rekre kangi nebenta kaman mo Pynsngewthuh yikini kijing kamu Kynthei, your life doesn't get better by chance, it gets better by change. Ila ongi wadaw ka change nebha tipi wa yiwajia house them araja apau daw yo jing betai iwarap kerpang negi resource person yo kamu ongi Kynthei we are all gone off guard tipi kamu udah henti por the money ki wadum kemudian yung nebenta bumi ketuka kelam COVID-19 nreng cipon ki COVID ko cipon ki hagi yung kisan ki itu ko yete kahap or bo jaja yung kisan ki wadu cipon ha ki mensin heti por man ga jing khang ka jing siaw si heti por iti ni sarsa to imi heti por ba siawi kamu oki siawi kamu hayum poye anbiya bertai imi kata to man ko ka jingjia ka wayoi hak tu kisnem kamu arsnem itu ko ye gini jingye jing batai ibarapnya no ngalong vaccination the himot one immunization bonsen even kam langin wa vaccination wa immunization they can claim siapa to ijo tak to ijo ma vaccination mod iwan A yung vaccine ma iwan A yung vaccine immunization one to irukam wakrekam utu vaccine hay wo na u yung immunity ma yung terpor yung lepatha yang che eta so te ki ongki yung kelam halon yung ka routine immunization ma routine immunization sedang ka naduk niu sedang ka kam expanded program on immunization house nam chija pindis pa nyawa pra Islam ha hadir ite pengkala bertuk Tika kata expanded program on immunization house nam chija pindis pa prabausan khud Tika ke universal immunization program